ngigijima ngishaya ama-push-up ngijimela lo muntu ngithathe lo muntu eminye imizi izovalwa ngoba mina sengijimile ngijimela lo muntu ngithathe lo muntu. Right, South Africa, impumalanga ngitshela ngeningizimu sisambingelela. Sabingelelwa yena ngomanyathi nidunga amanzi ukhasikhazi ukuba siya kwezulu. Namhlanje South Africa sikwezinye zeindawo noma ilanga liphumile liyashisa ilanga kubalele kube kodwa umsebenzi egcineni kosuku. Kodwa ke ngami ngigeqa amagula ngoba ke muki ngiyacela kwabaqala ukufika la ukuthi umuntu asubscribe alike ethintana le yankinobhe lapha ya yebheli ukuthi noma umsebenzi bese ufakayo la ekwazi ukuthi awuthole. Namhlanje South Africa sikwenye zeindawo sivashile uDr Slongosi. Sakhumbula phambilini esemsakazweni uke wabalula indaba ethinta umgede. Namuhla ke ngizokumkhulumela kakhulu. Sinayo udokotela ngicela ukuthi kube uyena osikhulumelayo asho ukuthi kukuphi la sikhona. Siyavela sonke. Right, South Africa ngoba ngimtshenile nginodokotela uSlongosi. Naye indoda yemeseceni kwami ngithatha lethuba ngiwudokotela. Dokotela bingelela abantu mkhulu. Ngibingelele iningizimu Afrika yonke abalaleli magombamani omhlaba yonke indawo la okuhamba kuze kufikelele khona uYouTube umhlaba wonke jikelele sanibingelela abantu abamhlophe amandi amakhalathi yanibingelela nonke yazi isizwe simnyama sakwaZulu. Hey dokotela siyaxolisa manje ukukuphazamisa nokukuthola umatasa namhlanje siyeza kuzwa ngelile amalanga sisemsakazweni ubalula indaba yokuthi kukhona umgede la kuphiliswa khona abantu. Kodwa made siyelapho ngicela doda usithathe usibeke ukuthi kukuphi la sikhona yini enzeka la kwenzakalani masifika la. La esikhona manje umfula lo uyaflowa umfula lo ngoba nje nibona babukeli lapha emakhaya umfula manje ngoba kuumfula khona ezinye izinto ezike zithi funeka before ufikele phezulu esimeni sokuthi ufika kulamadoda lawa aphakamisa izinto amadoda emgede lawa khona izinto okufanele ziqale sengathi zingasuswa izinto njengamageso izinto zobumnyama lapha zonke izinto lezi ezihambe bese zivimba ehambe zikhanda amafiphezi lapha enhlahleni kubantu okudala ukuthi abantu bengafiki la abafuna ukuya khona ngikhathana uma kuthiwa unebhizinisi bakuthiwa ufuna umsebenzi uma kuthiwa impumelelo awuyitholi noma ngabe kuthiwa mhlambe usuyisigwadi ngalendlela ukuthi kuthiwa bakuphehlela amanzi amnyama kuthiwa hayi impela kunogogo la umubo ophehla amanzi amnyama ukuthi la uzukuphumelela noma kuthiwa kusemndenini kanjani uma sisiqalela phansi emfuleni ngoba vele sokusebenza exactly uqobo lwaso isigodo ngokuhlukahlukana kwazo until uzufike lapha phezulu kulesi sigaba awuhlali ungaphumeleli emlaleli ngoba nje manje sokhuphuka siye lapha phezulu emgedeni sike sithi ukujula kabanzi ngawo umgedo ukuthi kahle kahle wona umgedo usebenza kanjani umgedo umuntu umsiza kuphi uyabona Sidokotela tozama ukusitshela yona ukuthi made sifike phezulu yonke indlela iqala la. Yonke indlela iqala la uma ungaqalanga indlela iqala ehlathini ziningi indlela zokusebenza kuyenzeka ukuthola ukuthi unesilwane ukwazi usilahla la emfuleni. Manje dokotela wami umbuzo uthi lo mfula lo uhluke ngani kweminye imfula ekhona ezweni nje la ufuna uhluke khona kuphi la uhluka khona ukuthi noma ngene kulo mfula kunento engiyithola noma ngene komunye umfula kunento engeke ngiyithola ukuphi ngifuna ukuzwa nje noma ungezuyidalula imfihlo yakho kodwa la ufuna uhluke khona ukuthi ufuna uhluka kuphi. Lo mfula lo uhlukile isizathu sidala ukuthi uhluke la phezulu kunomgede la kunamadoda awugadile lo mfula lo awenzi noma yini la unesekelo uprotected lo mfula lo shuthi unabanikazi bawo awukwazi ukuthi ungazi ukuthi ufuna ukuchama uvele ukhiphele into yakho usuchama khona la noma usuyakaka kanjalo awukwazi ulusana manje lokho kuyawuphazamisa kakhulu umsebenzi ngoba phela vele abantu abamnyama banako ukwenza izinto ezilukusane ezipollution bangcolise imvelo kade abazi ukuthi imvelo umdali wayidala ukuthi siqhubeke sisize ngayo abantu baqhubeke basizakala baye phambili. Cha doda singamoshi isikhathi ngoba indoda ematasa sibonile masifika namakhasi lokuphazamisa ukuthi no umatasa sibone ukuthi usiphele ithuba lokuthi uvumele ukuthi sifike la ongathiwa ukuthi nawe kuyimfihlo yakho nabantu sikwazi ubakhombisa ukuthi abantu lento ikhona. South Africa sinenzela iqiniso sinilandela udokotela namuhla nizoyibona into ebenihleli nifisa ukuyibona. Ngiyacela ke musu kuba isilima ungathi ngoqeda ukuyibona lento bese uyalala ukhamise kini. Masifika phezulu udokotela uzochaza ukuthi abanjani abafika la abanjani abangafiki la. Dokotela
abanjani abantu abafika la ungibalele bathathu bese sikwazi ukuthi sikhuphuke la kahle kuyisiqalo la step number 1 la uma ukuthi izinto zakho izinto ezithinta amagezo kuyancika ukuthi into yakho iluza nayo yona yonke into efuna umfula khona izinto eyifuna ihlathi ijangele ukufuna ijangele sikise ejangeleni ehlathini mhlawumbe okwesibili mhlawumbe uthola sokufuna umfula mhlawumbe uthola kugcina khona emfuleni kwesinye isikhathi uthola ukuthi okunye kudinga ukuthi ukhuphukele uye phezulu esigabeni esilandelayo hayi ngoba ukuthi isiqalo lesi la umthetho wakho la nakhona kuyancika ukuthi insebenzo yakho ithini yeah cha dokotela siyacela ukuthi manje nami ngishaya ubalo ngesaba nokukhuphuka ngiyacela dokotela ukuthi ngoba vele indawo yakho le ovama ukuyisebenzisa kube uwo osiholayo bese nathi sikwazi size ngemuva endaweni yakho South Africa njengoba siyakhuphuka siyela phezulu la udokotela asho khona ukuthi ila impihlo ekhona khona njengamanje khuphukani nathi konakele siyahamba manje siyakuyo impihlo kadokotela la udokotela enza khona izinto asambeni avumelile amakamera dokotela siyenza namakamera amakamera ngathi kuhlala khona ngani kanti ngikuphahla la okay South Africa ngazuthi amalight awadingakali ngala udokotela kodwa usathi usasicelela ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nokukhuluma ngasebenza kodwa ke sisalinde udokotela ukuthi aphale bayethe khokho bayethe mkhulu kusile madoda nayi indawo madoda nasinika nasosebenza ngosoda kuthi nyabana bezizwa mtholo bosho mtholo majalimani ukanonke-ke madoda kube kuhle madoda sasho sacela kini madoda sathi hayi alukho ugodo luyonqumisa lapha kule ndawo anikuphazamisa ukusebenza kwethu ngoba vele saninikelela lapha kule ndawo yenu madoda akube kuhleke madoda ngiphamise inhlanhla ngiphamise umsebenzi bonke abantu abazofika la bese kuba kuhle madoda ingathuki madoda oba sikhona nje namhlanje khona zezinto esizozanza ethile esigodlo ningabe senithi hayi sibonanga umuntu lapha thina sitshenwanga ukuthi thina satshela ukuthi la kuyasetshenzwa kwasha kwacima cha madoda idlisana umoya ngoba sengikhona nje sengiphahlele yonke into ihamba kahle thokozani-ke bagogo kube kuhle bagogo omkhulu thokozani hawo South Africa lokho besathe ukuthi shelele kancane udokotela besasibikela emgedeni ngisho kanjalo sithi umgede dokotela kancane le ndawo ibukeka isabesa awuyisabi nina dokotela le ndawo angikwazi ukusaba into enganikwa ogogo bami awukwazi ukuyisaba loo nto nami banginika bathi nayi ndodana nayi indawo uzosebenza kuyo manje-ke kufanele ngithathe isibindi noma kuthiwa indaba ngiyayibona indawo ukuthi isabisa kangakanani kodwa mina fanele ngithole isibindi ukuze nomunye azokwazi ukuthi abuyelwe ethemba abone ukuthi hayi cha le ndoda ngempela ayisabi le nto ekhuluma ngayo into ekhona ephilayo cha dokotela sesifikile emgedeni impela sifikile emgedeni ebengifisa ukubuzwa nje ukuthi abanjani abantu abeza la abantu abaza la abantu abaphakamisa izinto zabo angikhathali noma kuthiwa umculi abaculi bayeza la hayi baculi bakwazi nokuthi baphakamise izinto zabo vele ukuthi kuyizinto zenhlanhla la kakhulu kusebenza izinto zenhlanhla unebhizinisi methi umuntu udokotela cha nenkampani mina engagcina ngiyenzile ngaregister kodwa manje ayiqashwe inkampani yami noma ayitholi ngabe lithenda ukuthi sithini ngayo masifika kule ndawo masifika kule ndawo khona imigudu esiqala kuye bese sizofika la ngoba ngishilo ngenzeka ukuthi mhlambe inkinga kuNkulunkulu waboshelwa amanqine enyathi kusukela khona ekhaya noma kunamanzi amnyama apha ehlwa ukuthi ngeke aphumelele uthola ugwaso lesitifiketi kwathi kuboshwe ukuthi hayi impela kwase kuyafunga kwathiwa lesitifiketi uyohlala ahlale naso akeze ukusebenzisa ngeke azawubona umsebenzi wathi akeze ukudla lutho ngaso manje-ke sike siqale kwezinye iy'ndawo kanjalo sisahle sidilikele emfuleni ngoba sigcine sesizofika la uthola ukuthi sesayiphakamisa le nhlahlako kodwa uqala siqale sidilize lezi zinto ey'ngaba amathunzi lamnyama lezi zinto ezizibopho lezi zinto ey'ngamafendi ey'ngamabheji
South Africa sifikile sisesikolweni sikadokotela esikhulu kunazo zonke igodla thunazo udokotela. Siyacela ngiyazi nje manje uyayibuza ukuthi lo mkete kadokotela khonani phakathi. Cha sizokumbuza udokotela leyo nto. Kodwa mawuthi uyafuna simbuze. Bhala kwi-comment section ukuthi dokotela siyacela ivideo elandelayo achaze kabanzi izinto eziphakathi eziphila kulo mgede. Nanokuthi lezi zinto mayiphila ukuphila kwazo ukuthini. Nanokuthi ke nangilanga sicela ukuthi udokotela siphahlele ukuthi singene lamadoda la phakathi siwakhulumise mawuthi ayafuna ukuthi nikhulume nani nigcine niwezile. Kodwa konke lokho kusezandleni zenu. Kuba ukuthi nini enishoyo ukuthi niyafuna ukuthi sikwenze lokho. Dokotela umuntu othene uyakudinga manje usehlupheke kakhulu. Uyakufuna ukuthola kanjani dokotela? Ngiyatholakala inambeni yami yocingo ethi 0799 0799 96 96 17 17 60 60. Siphinde dokotela 0799 0799 96 96 17 17 60. Nakanjani ngiyatholakala ngicela ukuba umuntu ngempela ohluphekile. And okunye la esingazigcina sikhulume ngakho abantu la akunabantu abagcina mhlawumbe befuna ukuphakamisa izinto zabo uthola ukuthi umuntu mhlawumbe ufuna ukuphakamisa into yakho ngokunamandla ngokwesikhundla uyabona uthola ukuthi ufuna ukuphatha ufuna ukuba lokusana akuhluphi ke lokho uyayiphatha nje into imfu dokotela kancane nje singasukuthi yikho la kutholwa khona la sisho njalo la kahle ayikho into engenzeki la hayi usuqedile ayikho into engenzeki dokotela ukuphi nendawo sikuthola kuziphi indawo uthola la kuzona Embazwane namaphethelo ngiyatholakala Embazwane namaphethelo endaweni yalapha nemahlako ngiyatholakala budlula kancane nje edolo ukhuphuke unqoma njalo uzodlulela leni kunebhodi elibhala ukuthi izulu ecology and bese ke ubamba left wakho uyohamba njalo ungajika indawo uzofika lapha ngakhe nabelungu lapho kunomuzi omlungu lapho obhaleni stop uzobe usuyabona bese kuyangena kunama flag ekhaya uzobe usuyabona la empangeni sikhona isigodlo lapha phansi impela nakhona ama flag akhona andiza ngempela empangeni nempangeni obanjeni andiza ngempela ama flag empangeni obanjeni yebo istop wehla lapha epassage noma kwajele lapho ukhuphuke njalo uzodlula lapha esitolo kwaJohn idirection leyo no South Africa kulabantu bafuna udokotela nazi inombolo zadokotela escreenini thatha lezo inombolo ufonela udokotela dokotela singayidalula imali umuntu ufuza ayiphathe megcine efuna egcine efike la ekhaya angithi manje uma ufuna ugcina uzofika la ethi nje cha mina ngisuke ekhaya ngifuna ugcina ngifike lesigodlo esikhulu malini ufuza ayiphathe lapha kuyancika nakhona ukuthi uzokwenzani okuncika ngomsebenzi nca ngomsebenzi uzokwenzani ngeke ngithi uthalusa la mhlambe ongenzeka indoda ifuna ukutshatha mhlambe fanele iphathimvu manje indoda imiphathimvu umsebenzi wakho uthi ukhuphuka kancane right dokotela siyakuzwa South Africa ngiyacela noma ngisacela ngithi mina tshela umngani wakhe MD Media Dolomba Media sesifikile sinilethele udokotela bena baseqopheleni eliphezulu noma ngaye kuphi la sifuna usihamba khona sigcine sifikile la enifuna nina sifike khona nawe uma uthi khona udokotela ngakini ufuna simveze la nazi inombolo la escreen akayithathe asithinte sihambe sifike dokotela wethu elokugcina kubantu sesiphetha yini ongafuna ukutshela South Africa South Africa yonke musani ukulala nibone ukuthi indlu iyasha bantu bakithi ngiyabona nilambile izinto azenzeki mbonani udokotela ngivula izandla ngingowenu bakhona abanjenge ngibadalula abanelusana abanezikhundla eziphezulu basuka khona la namakhansela nawo asuka khona la ahleli nje manje amanye sephathi iminyaka elusana kweminyakeni kwethemu yokuqala iphathile asewongenele kwenye ithemu yesibili ngoba phela mina ngiyakwazi ukuthi ngikuhlalisa ngempela uhlale kulento yakho usukuyifuna usukuyifuna impela ngisho ukuthi abantu bayakufuna impela bakufuna ngombhobho ngelusana ngomlilo wesibhamu impela hayi siyakwazi konke lokhu sifike sithi ukuphungaphunga bese ke konke bese kuyaqonda manje musana ukulala ke nisho nezona noma ngabe kuthi uyazizwa ukuthi ubuthakathaka emzimbeni ngithi lapha khona noma kuthi uzizwa kahle ngithinte bese ke uyagibela uyaza ekhaya kaGumede angenwanga mali kuyangenwa nje bese ke kuyaphileka ekhaya amadoda amazana amandla la sothola kudokotela uSlongosi inamba zakho useyibizile nazi futhi la kwi-screen ziyahamba ngiyacela ukuthi uyithathe uthi udokotela uthola Embazwane aphinde athola endaweni yasempangeni obanjeni
So nawe noma kuthiwa unenkinga uyafisa ubona udokotela, thatha nazi inombolo ukwazi ukuthi uxhumane naye. Thina-ke siye eMdimida asihambeli nje odokotela abathatha amashansi abadlala ngabantu. Before udokotela sifike kuye, siqale siye esigodlweni sakhe, masisuka esigodlweni bese singaya nakwezinye izinto bese simveza futhi nala. Dokotela, unawo i-page ku-Facebook abantu abangakwazi bekulandele kulo? Ya likhona ama-page akhona, lona i-page elilodwa mabili. Khona uDr Slongosi official. Dr Slongosi official. Likhona elinye futhi uDr Gumede Slongosi. Dr Gumede Slongosi. Ku-Facebook ungakhohlwa ukulike leyo page, ulishare bese ukwazi ukuthola udokotela. Mina ngisoyena uMdolomba, uManyazini uDungamanzi. Kuze kube futhi ngokulandelayo. Peace.